Ukhalisane nomndeni obengumsakazi Ukhozi FM ngo-50,000 wamarandi esosweni umculi kaMaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose waseMandabe eNkandla. Uthi unikele ngale mali ngoba lilikhulu iqhaza elibanjwe BHEKA MChunu emculweni wesintu emsakazweni Ukhozi FM. uKhuzani uveze ukuthi-ke iyona ndlela aveza ngayo ukuthinteka kwakhe ngokudlula emhlabeni kwalo msakazi. Ubephila kakhulu nabantu BK, waweseka kakhulu umculo wethu, ngaphezu kwalokho-ke besiphilana naye kakhulu, kusho-ke uKhuzani. uKhuzani uthi-ke nakuba ephonsile nasemnikelweni ohlanganiswe ngabaculi, kodwa ukubone kubalulekile nokuthi-ke anikele ngokohlelo lwakhe eceleni. Izindlela-ke esithinteka ngazo emoyeni asifani, nami-ke kwamina nenhliziyo yami ukuthi-ke okwelula kwami isandla-ke ngalolu hlobo noma-ke kungithinte kangakanani ukulimala kwaleli qhawe. NgoLwesihlanu-ke amaciko abeholwa-ke nguThokozani Somnandi Langa akhalisane-ke nomndeni wakwaMchunu ahambisa-ke izinkomo noma-ke ehambisa inkomo ehamba-ke ngezinyawo. Phakathi kwamaciko abebeyingxenye-ke yokuhlanganisa amehlo nomndeni kubalwa-ke uCevuzile, uSaliwa, uGatsheni noJumbo. Engxoxweni-ke kaSomnandi nephephandaba Ilanga uthe-ke uhlabe ikhwelo kubaculi ukuba bafake-ke isandla kube khona-ke okwenziwayo. Uthe-ke lokhu-ke akwenzile bakwenzeke egameni labo bonke-ke abaculi bakaMaskandi. Besingeke-ke sizibe ekubeni uBK kubekade-ke ememeza kamnandi-ke kangaka kudume izinkalo zonke. Ubekubiza-ke emoyeni kubeke mnandi enhlizweni ngendlela-ke aliphatha kahle ngayo-ke uhlelo lwamaciko kaMaskandi. Izinsizwa-ke zezikwazile ukuhlanganisa, zihlanganisile kamasenda kwaphuma-ke inkomo, kusho-ke uSomnandi. Uthe ukufa ukufanisa nentombi eshela noma-ke eqoma engasheliwe nenhlabathi-ke eyomboza wonke umuntu. uBK ushone-ke ngoLwesibili ntambama ephuthunyiswa emtholampilo wangakubo eMpangeni.